أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sini umat salam Nabi memurai materi masyarakat Allah Ta'ala engkau hadir. Alhamdulillah syukur ki mapoji tendrikan ka lauri sese ara jaganna Allah Ta'ala nasaba engkat tak sinawari tepuk nato pada engka siki hadir sikira-kira akata pada lau pigaui pasurona pun Allah Ta'ala yanari tuman juma maka apa imam salawat dan niya bapak salamat masuk lauri kepanglutan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yatiwirangi lalang assalamualaikum Nabi yamura ibanon norong kurang rialena Nabi yatiwi ummakna boleh ripetak kapoe nalauri tajam carilla killae
Ya naritu minadh dhulumati ilan nur, dari gelap gulita menuju cahaya terang benderang. Mudah-mudahan insyaallah barakahna salawata naruntuk kimatu syafaatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mapacingi puang Allah taala papan caji ngi lino lolisa, papan caji ngi langi masusung, nabelo-beloi mak juta-juta bintang macaro papa riwendiye, ulam macaya mancaji lampuri atanna, dek gaga mulai mekbui pada padanna koromai, tajagi wisininna alange, napancaji ngeki mata aso, naripake sappa dan halalata, magarota sadipa benedita, bendengi petak bawang mataru-taru. Nayakia Pengallahu ta'ala maraja akkamase lauri atanna gangkanna naresiki sulo matappa serokwam mangi namanyangung papedadinna atanna. Na iya kia magiro rupatawe nataliwa dorakana ripuanna denelo pasuju rupanna nanalulu manan ni papesangkana tau makuero ya kudenelo toba ripuanna tajak bawa ni pacalanna nasaba iyaro naraka purana panjaji puang Allah taala untuk tau mapakuero. Sini umat salam lebih memuarek si matahari masih puang Allah taala engkai hadir. Ulanjutkan ni diserta bagu cuma ya puralan ya nari itu penting risang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nari itu surona Allah taala tugasna tiwi kareba-kareba poleri pung Allah taala mau ni kareba poleri yolo ya dari itu cerita-ceritana nabi si bawa umma-umma riolo ya rega kareba ya engka mangoloe ya dari itu kajajian pura amatengenge si bawa kajajian riasso rimonri. Kewajiban tak ini sebagai set ditahu. Sebagai set ditahu ia matape ia naritu ita periwi ia barita-barita. Narekohan desana sah maka wajib ki untuk teperi. Narampi Allah taala dalam Quran melebih surah An-Najm ayat 34 wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Alena nabinta de nama bicara pole hawa nafsunna maka da elona bawang tapi ada nabinta ya nari tu wahyu yang diwahyukan ni lauri alena. Umat salam lebih memuarek si matahari masehum Allah taala. Nareko ini ibenarkan ni alena nabita sallallahu alaihi wasallam. Sitongenna ini ibenarkan ni wong Allah taala. Ya rega ya ku matapeki ku nabita sallallahu alaihi wasallam sitongenna padamu ku matapeki rifung Allah taala makotobaro nareko ini de itaperiwi alena nabita sallallahu alaihi wasallam sitongenna padamu itu ini de itaperiwi rifung Allah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ri sengiri kaumna sebagai tau melempu jujur. Rewet tu dek pana nama niutus mancaji nabi. Deneng kana namu sisang alena nabi ta sallallahu alaihi wasallam mak belle. Mau niku anak becue si umuruna si bawa to matuai. Mau ni mak bunga-bungai ya rega mak tong-tong. Nareko alena nabi ta sallallahu alaihi wasallam dena warani mak belle atas namana si bawa atas namana rupa tawe nabi kugani alena nabi ta sallallahu alaihi wasallam warani mak belle atas namana puang Allah taala akalam madeceng dena bertentangan si bawa dalil sahih nareko dalil sahih dena sedit tama akalam pada isengi makkada kekuranganna engkari akkaletta nasaba yaro akkaletta terbatas tania dalil napulai sini umma sallam menepi mamware si matari masaikum Allah taala engkai hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surona Allah taala yatiwi tata cara beribadah boleh Allah taala wattunna Allah taala nasuro di rasul untuk peletukan perintah ibadah Allah taala na utus toi untuk nasampaikan tata carana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatiwi parenta sumpajan boleh rifung Allah taala si bawato tiwi tata cara makoto baro tiwi parenta puasa boleh rifung Allah taala si bawa natiwi toi tata cara Rimak wanaro tata cara ibadah ya rega cara asompa dena riak berang riak kaleta jadi dena berang riak kaleta ini tungke tawe ya rega ri ade makoto paro rigurutta iya kia tata cara masompa ibadah boleh ripong Allah taala melalui adana surona ya reka melalui lisan rasulnya sini umat sallang malabi mamorek si matari masaikum Allah taala engkai hadir perlu ipaham malad makkada puang Allah taala dena tarimai amal ibadah sangadinna Iari pegau situru cara ia purainna napak guruang oleh Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nasabak makkadai Nabi ta sallallahu alaihi wasallam rilal seddi hadis sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah Makadai man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun betulna niga tahu ia makamala seddi amala ia degaga dalilna pole nabi ia ro amala itola ia rekadena itarimai rimak wanaro niga tahu ia mengaku sebagai pengikutna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madeceng ni alena napak genna ni ia ro ibadah ia pura nabi ta napak guruan nasabah de odiki mebu ibadah baru ia de nang kanapak guruan nabi ta sallallahu alaihi wasallam si bawa de odiki beribadah
sengadinna yakin nikmat kada dalilna engkah dalilna sahih napai dipegaui. Sini umat sallam lebih memorik si matari masih pun Allah Ta'ala angkai hadir. Alhamdulillah, ia manang ibadah, ia manang ibadah ia napak depeki kusuruga. Pura napak guruani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pura napuada Nabi tak makadai. Ma baqiya syai'un biqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad bayyana lakum. Hadis sahih riwayat Tabrani. Dena betulna dena tasesa namui siddi ia napak depeki kusuruga si bawa napa belaiki pole neraka sagarinna puramanan ni itarangkang lauli idik manang. Oleh sebabna lebih makasimui sek ditawe beribadah cedek tapi situru dalil sahih daripada alena mega na pegau ibadah tapi dena berdasarkan dalil yang sahih. Ia narosi kira-kira walalis ketombar lalang ia kesempatan malebih memori pemasa dan ia pangiringat kama petunah Allah Ta'ala napa tak bolori dengan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum walil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa intahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ali Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sahibil wajhil anwar wal jabinil azhar wardallahumma an ashabihi Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in wa an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. وعنا معهم بنعمتك ومنك وكرامك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واشف مرضى المسلمين واكتب الصحة والعافية والسلامة لنا ولكافة المسلمين في برك وبحرك أجمعين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا
والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Waalaikumsalam.